Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa kane tariki 10 z'ukwezi kw'indwi. Onisida ivuga ko gushika mu mwaka w'ibihumbi 2029 abandi bantu imiliyoni 6 bashobora kuzokwandura sida hamwe n'abandi miliyoni 4 bashobora kuzopfa bazize sida nyene kubera kugabanuka kw'ifashanyo aho ritangwa na Amerika. Mu Rwanda, Aimable Karasira, umuhanzi akaba yarahoze n'umwarimu wa kaminuza, yasawe igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 ku byaha 6 akurikiranywaho. Muri aya makuru kandi nabyifashemo neza zinkino zibiri zose ko ari zibiri ndi hose natahukanye imidari ibiri ya or nimba neza kuko nanje byaranezereje kubera bazi bakutugirije ku idarapo ry'igihugu cy'iwawe bakuririmbiye na rujya ruririmbo ko abari ibyishimo bidasanzwe. Uwo ni Charlene Irakiza, umwigeme w'umurundikazi afite imyaka 17 aheruka gutahukana imidari ibiri y'inzahabu mu izihiganwa rya judo ry'abafite imyaka 17 rizwi nka Swane Junior African Cup y'uyu mwaka ryabereye muri Afrika y'Epfo. Tubafitiye n'igikino cy'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Jacques Niyitegeka. Amakuru tuyaheri Buraya. Umukuru wa leta y'Ubudagi azwi nka Chancellor Friedrich Merz yasavye President Trump kwifatanya n'abanyaburaya mu gushigikira Ukraine. Bwana Merz yavuze ko Amerika n'abanyaburaya basenyera ku mugozi umwe mu kuronderera hamwe isi itekanye. Ivyo yabivugiye mu Butaliyano mu nama y'abasomambike ba Ukraine kubijanye no gusubira kubaka ico gihugu. President Zelensky yari muri iyo nama yavuze ashimitse ko bakeneye ibindi bigwanisho byo kwikingira ibitero vyo mu kirere inyuma y'irindi joro ry'ibitero bikomeye vyagabwe n'Uburusiya. Hagati aho umushikiranganje ajejwe ububanye n'amahanga wa Amerika avuga ko yabwiye mugenzi we w'Uburusiya ko Washington yatengushwe kandi ibabajwe nuko ibiganiro vy'amahoro ataho biriko biraja. Igisata c'ishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe kugwanya umugera wa sida ONU-SIDA kivuga ko abandi bantu imiliyoni 6 bashobora kuzokwandura uwo mugera hamwe n'abandi miliyoni 4 bashobora kuzopfa bazize sida mu mwaka wa 2029 nyuma yaho leta zunze ubumwe za Amerika zigabanyije imfashanyo yaho itangwa. Ni inkuru ya Mayeni Jones mwumva mu ijwi rya Siriake muhawe nayo. Igihugu ca Afrika y'Epfo gifise igitigiri kinini c'abantu babana n'ubwandu bwa sida gusumba ahandi hose kw'isi. Nico gihugu kandi cahora kironka amahera menshi yo kugwanya uwo mugera atanzwe na leta zunze za Amerika gushika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, aho ubutegetsi bwa President Trump bwamenyesha ko bwugaye ikigega c'ico gihugu gitanga imfashanyo USAID. Ayo mahera yarafashije ico gihugu kugabanya igitigiri c'abandura bashasha umugera wa sida gushika ku bice 60% kuva igihe vyaduga mu mwaka w'ibihumbi 2000. Iyo fashanyo kandi yatumye ico gihugu kiza mu vyambere mu bushakashatsi kuri uwo mugera. Mu kwezi guheze amakaminuza ari kwisonga muri Afrika y'Epfo yarasavye imfashanyo y'amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari kugira abandanye ubwo bushakashatsi, bumwe muri bwo bwahagaze kubera iyo mfashanyo ya Amerika yahagaze. Ku munsi wa gatatu, leta ya Afrika y'Epfo hamwe n'abatanga imfashanyo mpuzamakungu baremeye gutanga miliyoni 54 z'amadolari yo kuzibira igice c'ico gihengeri. Ariko ufatiye ko mu mwaka uheze Amerika yakoresheje ayo mahera incuro 8 mu gufasha kugwanya umugera wa sida muri Afrika y'Epfo, ayo mahera ntashobora gukwira mu bikenewe byose.
Kaja Kallas umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburayi ajejwe ububanyi n'amahanga avuga ko iryo shyirahamwe ryemeranyije na Israel ivyo yise intambwe zihambaye zo gutuma akaga ku buzima bw'abantu muri Gaza kagabanuka. Kallas yavuze ko ivyo bizoshirwa mu ngiro mu minsi iri imbere kugira ngo imfashanyo zishikirizwe ku rugero rwo hejuru zitaziguye ku banyagihugu. Yavuze ko intambwe zitegekanywa zirimwo kongera cane amakamyo atwara ibifungurwa n'ibindi bikoresho ku munsi no kugura izindi nzira zo kujabukiramwo. Abanyagaza bariko barashikirwa n'ingorane z'akaga gakomeye ku buzima bwabo. ONU ikabigabisha ko inzara iriko irakoreshwa nk'ikigwanisho. Mu Rwanda, Aimable Karasira umuhanzi akaba yarahoze n'umwarimu wa kaminuza nkuru y'u Rwanda yasabiwe igihano cy'igifungo c'imyaka 30 n'ihazabu ya miliyoni zisaga 179 z'amafaranga y'u Rwanda ku byaha bitandatu akurikiranywaho birimo guhana no kudaha ishingiro genocide ndetse n'ibyaha byo kutagaragaza inkomoko y'umutungo we n'iyezandonke ibyaha we ahakana agasaba imbabazi abanyarwanda bababajwe n'ibyo yatangaje kuri YouTube bakayifata ukundi. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye urubanza adukurikiranira iyi nkuru ikurikira. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko amagambo Karasira yavuze mu biganiro yagiye atanga kuri YouTube bigize ibyaha byo guhakana no guhishingiro genocide ndetse n'ibindi byaha ashinjwa. Umushinjacyaha avuga ko Karasira ubwo yasakwaga iwe mu rugo hasanzwe miliyoni nyinshi z'amafaranga y'u Rwanda, andi yari kuri konte ya mobile money, ibihumbi by'amayero n'amadolari, n'andi yafatiriwe yari ku makonte ye yo mu mabanki atandukanye ndetse n'imitungo itimukanwa, kandi ko atashoboye kwerekana inkomoko y'ubwo butunzi bwe. Amushinja ko ayo mafaranga arayo yagiye yohererezwa n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari bashyigikiye ibiganiro bye, maze amusabira igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 n'ihazabu y'amafaranga arenga miliyoni 42 z'amanyarwanda, amayero ibihumbi 54 n'amadolari ibihumbi 32. Umushinjacyaha kandi yasabye urukiko kwemeza ko umutungo wafatiwe kwa Karasira ushyirwa mu mutungo wa leta, ni ukuvuga miliyoni 14 z'amafaranga y'u Rwanda, amayero ibihumbi 17 na 520 n'ibihumbi 10 by'amadolari. Kuri ibyo bihano Karasira yasabiwe, we n'abamwunganira basabye urukiko gutesha agaciro ibirego by'umushinjacyaha ngo kuko nta bimenyetso bifatika umushinjacyaha yagaragaje, ngo mu gihe urukiko rwabibona ukundi kandi rugahishingiro ibyagaragajwe n'abaganga ku burwayi bwa Karasira bwagaragajwe mu rubanza mu mizi. Bavuga kandi ko mu gihe yirukanwaga ku kazi nk'umwarimu wa kaminuza, abantu batangije igikorwa cyo kumufasha bamwoherereza amafaranga. Umwunganira avuga ko icyo gikorwa nta ruhare Karasira yakigizemo. Karasira yashoje atakambira urukiko anasaba imbabazi uwo ari we wese waba yarakomerekejwe n'amagambo ye akayumva ukundi. Mu magambo ye ati, ndetse ndatakambira n'umuryango nyarwanda, nkaba mvuze ngo ndasaba ikigongwe uwo byakomerekeje wese. Karasira yavuze ko ibyo abikoze kugira ngo aruhuke ku mutima, ati umunyarwanda wese yumve ko jye ntafite intego yo gucamo abantu ibice no guhakana genocide yakorewe abatutsi, kandi nzi neza ingaruka yangizeho. Yavuze kandi ko yizeye ibyo urukiko ruzagena kandi ko azabyemera. Urukiko rwavuze ko urubanza ruzasomwa tariki 30 z'ukwezi kwa 9. Iyo yari inkuru ya Yves Bucyana. Ubu ni 11:37 muri studio za BBC i London, ni 12:38 mu Rwanda no mu Burundi. Agashinge karasimbutse. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Umunonosi urangiranwa w'umunyafrika y'Epfo mu kwiruka Caster Semenya yatsinze igice kimwe cy'urubanza rwiwe muri sentare nkuru ya Buraya n'uburenganzira bwa muntu. Iyo sentare yasanze sentare zo mu Busuwisi zarananiwe gukingira uburenganzira bwiwe bwo kuburana ku buryo bubereye igihe yahangana n'amategeko atavugwa ko rumwe yerekeye inkabuzo za testosterone z'igitsina gabo yashizweho n'ishiramwe ry'imikino ngororamubiri yo kwisi yose. Ni inkuru ya Pumza Filani mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Urukiko rw'Uburayi rurengera uburenganzira bwa muntu rwasanze inkiko z'Ubusuwisi zitarahaye Caster Semenya ubutabera busesuye. Agaragara nk'uwanyuzwe n'uwo mwanzuro, Semenya yatangaje ko urubanza rwari mu rwego rwo kurinda ishema n'icyubahiro cye. Yishimiye icyo cyemezo, aburira abandi bakinyi ko bagomba kwamagana karengane.
aho muri Afurika y'Epfo akanama ka leta k'uburenganzira bwa muntu kishimiye umwanzuro w'urukiko kavuga ko bizafasha kurengera uburenganzira bw'abakinyi batagira uruhande babarizwamo rw'igitsina, yaba igitsina gore cyangwa igitsina gabo, bakunze kwibasirwa n'ivangura. Ariko Caster Semenya ntiyatsinze muri byose. Urukiko ntirwarebye niba amategeko abuza abakinyi mpuzamahanga kwiyongerera imisemburo ya kigabo ibongerera imbaraga nayo avangura, kuko rwasanze Uburusiya atari bwo bwashyizeho ayo mategeko. Cyakora iki cyemezo cy'urukiko kirashyiraho igitutu ku mahanga ku bijyanye n'amategeko agenga imikino ngororamubiri kugira ngo arengere bikwiye inyungu z'abakinyi. Bamwe ndetse bavuga ko bizatera imbaraga abakinyi zo gusaba impinduka. Urukiko kandi rwategetse Ubusuwisi kwishyura uwo mukinyi ibihumbi 80 by'amayero yari yarakoresheje. Niteka ridasanzwe ku gihugu, n'umunezero udasanzwe kuri jewe. Ayo n'amajambo ya Irakiza Charlene, umwigeme w'umurundikazi w'imyaka 17 yatahukanye imidari 2 y'inzahabu mu irushanwa ryo guterana imyereka canke judo ryabereye mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu mpera z'ukwezi guheze. Ni higanwa rya judo rizwi nka Swane Junior African Cup y'uyu mwaka 2025 rihuza urwaruka rutarenza ibiro 49 kandi rufise imyaka iri munsi ya 17 canke bayirenza muri Afrika. Navuganye nawe mu kanya gaheze yatangura ambwira ingene yiyumva inyuma yo gutsindira imidari 2 y'inzahabu muri iryo higanwa. Niyumva neza kuko nanje byaranezereje kubera bazi ubakudugirije ku idarapo ry'igihugu cy'iwawe bakuririmbiye na rujya ruririmbo ko abari ibyishimo bidasanzwe. Ni bande mwari muhanganye mu rukino rwa nyuma rwagushikanye ku ntsinzi yo kuronka umudari w'inzahabu? Nakinye kabiri. Bwa mbere nakinye kade, ubugira kabiri nkina junior. Navyifashemo neza nkino zibiri zose ko ari zibiri, hose natahukanye imidari 2 ya or. Kugira ngere kuri finale yo kuronka umudari nakinanye n'uwo muri Botswana. Indi nawe campura n'uwo muri South Africa nyene. Kuri mwebwe none nk'umurundikazi kuba wararonse imidari 2 y'inzahabu mu nkino zo guterana imyereka bisigura iki kuri wewe? Bisigura ikintu kinini ya kuri jewe kuko nateye iteka igihugu canje no kubigeme bagenzanje no ku bavyeyi. Mbega watanguye gukina judo ryari? Nataguye muri 2018 gusa nari nkiri muto. Ntama muri 2018 ndagwara mera nk'ubihagaritse gato, nsubira mu mwaka wa 2019 ndabandanya mu nyuma mu mwaka wa 2020 cankina competition ya championnat national zijya ziba mu ntara. Niko baca bandungika muri equipe nationale y'igihugu ntangura kwiyantrena mu bandi bakinyi. None Charlene, urunganwe rwawe canke mu kibano bakona gute nk'umwigeme aja guterana imyereka? Jewe kibano ni bake babizi ko ndabikina kuko bazi ko nkina football, ntibazi ko nkina ivyo by'imyereka. Umuhira nta ngorane mfise kuko umuvyeyi wanje arabinyemerera kubikina. Gusa nk'ibitangura harabaye kibazo amera nk'ubyanse, mu nyuma niho yaciye azaranyemerera kuko yabona ko jongeza kure. Inyuma yo kuronka imidari 2 y'inzahabu mu rukino rwa judo canke guterana imyereka, ubu mugiye gukora iki mu bijanye na judo? Novuga ko nobandanya nkarushirizaho ko nahora nkora kuko ndazi abo twahanganye nabo, ndazi nk'ubu bariko baranyitegurira. Uri kuritegura yandi mahiganwa azoba ryari? Ndafise higanwa mu kwezi bizobera muri Angola ku rwego rwa Afrika, bikunze tukajayo. Hari abanonotsi canke abandi bantu bakina iyi mikino itandukanye bahora bidoga ko bafise ingorane z'uburyo canke aho kwimenyerereza hameze neza. Mwebwe hari ingorane nk'izo mwa mwarahuye nazo? Twe ingorane turazifise vraiment sinobesha kuko icambere uburyo ego nivyo nazi ko mu mikino ya siporo uburyo ni ikintu kigoye nyene, kenshi birashika uburyo bukabura. Uburyo buboneka tuba tugenda turi abakinyi benshi kandi ndazi twotahukana imidari myinshi. Kenshi turakunda gushikirwa n'ingorane z'amatreningi, imyambaro abakinyi bagenda bambaye, n'isare dukiniramo barayibomoye. Ubu nta sare dufise dukoreramo entraînement, aho dushitse niho twiyantrena hama tugataha. Mbega mu buzima busanzwe mukora uyu mukino wo guterana imyereka nk'umwuga canke murafise ibindi bintu mukora bisanzwe mu buzima? Ndabikora mugandi n'umunyeshuri. Ubifatanya gute? Niga mu gitondo mvuye ku ishuri, ku mugoroba nja mu myimenyerezo. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Rero ngo arateganya guhagarika urugamba rwo kwigarurira Chris.
Pascal we yatangiye gushyira mu bikorwa inama za Bushombe n'urunana. Ese uyu munsi habaye iki Pascal? Habaye iki kidasanzwe se ko ahubwo ari wowe uri kuntinza? Nyamara hari ibyo ntumva Pascal. Ko nakubwiye ngo mperekeze ku kigo nderabuzima njye kwisuzumisha ukantera utwatsi, habaye icyo ngo zinduke ntugareka ngo tugende. Nyamara mukobwa jana nawe ntushobotse. Ejo bundi hawaje kunturumbura mu murima ngo nguherekeze kwipimisha inda. Ugera nubwo nteze umujyanama w'ubuzima. None umwanya nari nabuze ndawubonye ngize ntitugende ngo ndagutunarika. Mu by'ukuri urashaka iki? None se sindi kwitegura ngo tugende? Banguka tuhagere mbere baduhereho nyine duhite twigarukira. Urabona tugarutse hakiri kare nshobora kwisuma muri ruriya rutoki rwa Rangwida aho nari nshigaje nkaharangiza. None se ubundi kumbwira ngo ndagukerereza kandi utaranitegura ngo tugende? Yewe ntaranitegura, nditegura iki se kirenze ibi? Urajya kwa muganga umeze utyo se? Sinakarabye mu maso ra, hari ingonera mfite ku muntu uri kubona. Ingona ntazo ariko wambaye imyenda ukorana. Iyi pantaro yanjye zibaye iki? Ndi gitifu ngo nshyiremo ikoti na karuvati. Genda ushyiremo ka gashati gatukura na ya pantaro mperutse kukudodera birasa neza. Cyo reka guhinda yengwe ino tujye kwa muganga. Imyenda yanjye nta kibaye. Wa mugabo we wagiye wumva ko ibyo nkubwira nzi impamvu yabyo. Ubejo bundi ubwo najyaga gupimisha abana ibiro mu mudugudu. Umujyanama w'ubuzima ntiyanyihereranya kansomera nanjye nakwireba n'abana najyanye nkigaya. Ubu se wayigizera? Ntayigira se. Urabona ntambaye ka gatenge nameshejo. Kwambara agatenge n'agapira bimeshe se utoza umubiri wose bimaze ikira. Umuntu uheruka kwitsirita mu cyumweru gishize ubu ntuza kunukira abaganga. Wajya ureka kunterura ubwa Pascal. Ejo bundi mvuye mu kazi kwa Stefano sinaje nkashyira amazi mu kijerekani ukansirita. Apu twigendere noneho sinibukaga ko cyagihe ndagutsirise koko. Iminsi 3 nta kitwaye uracyahumura. Asyegare we. None sereya uri kwitekerezaho ibiki bituma utabyuka ngo unacana utekurye? Ibibazo bikomeje kunkomera na Sori. Ibibazo byerekeye iki se kutambwira? Naraye ntekereje neza nsanga nubwo twibwira ko Chris atari muzima dushobora kuba twaribeshye. Ese uriya munyabwo niwe waguhangayikishije? Chris uko muzi abaye afite icyo kibazo ntabwo yakwirirwa dutesha umutwe yaba njye cyangwa Rumarinkwi. Ukaba ukeka se ko ari mu buhe bushakashatsi? Icyo nicyo kimbabaza cyane. Kugumana n'umuntu utazi icyo agutekerezaho ni nko guta umwanya pe. Oya wicika integereya. None se natagutekerezaho aratekereza kuri Rumarinkwi koko? Rumarinkwi yateye ishoti ku isegonda ya nyuma. Kimwe nuko wasanga kitugoragoza twembi. Uyu munsi akareba Reya, ejo akareba Rumarinkwi. None se bibaye ari byo? Urumva wagira ubwoba bw'iki koko? Wagira ubwoba bwa Rumarinkwi? Rumarinkwi uri mu myaka nk'iyikiyo ni 50 yagutera ubwoba. Maze muri 90 yari umwana ukambakamba. Erega buriya nyese n'ubundi kuriya n'urungano rwanjye. Koko. Nuko yagumiye nyine agakomeza kwiyitaho bya gikobwa, naho ubundi rwose ni nkaho tungana neza neza. Gusa ibyo byo tunabiretse, yaba muto cyangwa mukuru, ngiye ndumva umusore Chris ngiye kumumurekera. Sinkomeze kwiruka inyuma y'umuyaga. Oya Reya, ntabwo nkwemerera rwose kuneshwa gutyo dore bigiye gucamo. Chris rwose tumwamburira Rumarinkwi. Akuratekereza ko kuva igihe cyose maranye na Chris atarambwira ijambo na rimwe ry'urukundo. Ngo atarakubwira ijambo ry'urukundo? None se wewe ko hari abahungu bagira isoni badashobora kuvuga ijambo? Ariko bagakora ibikorwa byivugira cyangwa bagakoresha ibimenyetso. None se ubu nka Chris wavuga ko dukundana gute niba iryo jambo atarimbwira n'ibikorwa bikaba ari ntabyo? Wambwira gute koko? None se muhise mugenda? Hari igisigaye se ntamaze kudusuzuma. Ko mutambaje igihe muzagarukira se? Ntimuzi ko mugomba kwisuzumisha byibuze inshuro 8 mbere yuko mubyara? Ariko amugani twari tubyibagiwe. Gusa buriya nonse yata nawe yari kuzaza kutwibutsa mbona atajyaho. Byashoboka ko umujyanama azabibutsa, ariko ni byiza ko mugenda namwe muzi itariki muzagarukiraho. Ikindi kandi hari n'ibyo nshaka ko tubanza kuganiraho. Byerekeranye n'iki se muga? N'isuku. Isuku yanyu ni nke rwose, ndetse uwashaka yavuga ko mufite umwanda. Narengize ngo mugiye kunshyira kuri liste y'abahabwa inkunga y'ingoboka yagenewe abagore batwite n'abonsa bo miryango ikennye, none nibyo. Uretse ko atari nanjye wayigushyiraho, hari umuntu ubishinzwe hano ku kigo nderabuzima. Ariko si iyo liste urashaka kuyijyaho kangahe ko nzi neza ko usanzwe mu bahabwa iyo nkunga y'ingoboka mukobwaja. Ntabwo wahabwa inkunga inshuro 2. Niba nta nkunga mu rero ndumva ibisigaye byose ari ukunyiyenza. Mwanda surihe ko naje noze mu maso no ku maguru nkambara n'imyenda imeshe. None se mukobwaja,
ni gute uba uzi ko ugiye kujya mu bantu ugacisha amazi mu maso no ku maguru ntiwiyuhagire umubiri wose koko ejo bundi nari namutsirisera uzi ko nta wowe nta mugore wawe mwese muri kimwe Pascal utise none se umuntu akaraba kangahe mu cyumweru kabiri wenda ugakaraba nko kuwa mbere ugacishamo kuwa kabiri no kuwa gatatu kwa kane ukongera ugakaraba sinzi niba ibyo hari umuntu wabibigishije cyangwa ari gahunda yanyu mwishyiriyeho naho ubundi umuntu akwiye gukaraba byibuze buri munsi byaba byiza ukaba wanakaraba kabiri ku munsi ariko mwebwe byibuze mugerageze buri munsi buri munsi se ubwo waba woga uburozi muga none ko urwanira inkunga y'ingoboka ubundi wayiga udafite isuku urumva yakumarira iki koko mukobwa sha impamvu abagore batwite mu miryango ikennye bahabwa iyo nkunga y'ingoboka nta yindi ni ukwita ku mirire yabo n'isuku wa muntu wese uretse ko na mukobwa jana uri ahangaha ataba yoroheye ubundi wagize ngo turiya dufaranga si ubusa mu muryango munini nk'uwanjye koko izo zo ni ingaruka zo kutaboneza urubyaro kandi nta munsi ntabagira inama ntinyabuna mubyara bo mubasha kurera ariko mwarananiye bahora n'ikimuga ariko noneho nyuma y'uyu nguyu nzafata ingamba zikakaye pe ingamba rero ntabwo uzazifata ari uko yabyaye niba ufata ingamba zifate none ahangaha ushyira mu bikorwa gahunda zagenwe zigufasha gukurikirana no kubyarira kwa muganga ubwo ndavuga kwipimisha inshuro 8 kwishyura ubwisungane mu kwivuza gushaka uza guherekeza ugiye kubyara gutegura imyenda y'umwana n'ibiribwa bizakenerwa n'ibindi ariko ibyo bintu byose muba mwarateganyije muba mwumva umukene yabishobora uwo ari we wese agomba kubahiriza inama agirwa n'abaganga Pascal turababwira ngo mwubahirize izo nshuro 8 umubyeyi agomba guhura n'abaganga kugira ngo hakurikiranwe ubuzima bwe n'ubw'umwana uri mu nda kubyarira kwa muganga kugira ngo hirindwe ingaruka iyo ari yo yose umubyeyi cyangwa umwana bashobora guhura nazo harimo kuva k'umubyeyi umwana ashobora kuvuka ananiwe cyangwa afite umwuka muke abaganga bakamufasha bikamurinda ubumuga buhoraho cyangwa urupfu yewe ni ukuzagerageza ariko ntabwo byoroshye pe gusa hari akabazo k'amatsiko nashakaga kukubaza muga nta kibazo rwose mbaza ndagusubiza nta kuntu mushobora gukoresha ibyuma byanyu mukaba mwamenya se w'umwana akiri mu nda umva nk'ikibazo runarwo rubajije ibyo urabibaza nde ko twaje kwipimisha inda twaje gupimisha abase b'abana reka nibarize kumanutse se Stefa n'ubundi bari abayede baracyatunda imicanga gwena tube twigiriye mu karuhuko turagaruka dusanga wagwiriye bahite baponda cyakora ko akazi k'uyu munsi kari indyango rye cyane cyane ku bayede pe si ibisore se hari udafite imbaraga zo guterura ikarayi yewe mukobwa jana yigiriye inama pe yari kongera kuzongera gusa akikubita hasi ntabwo yasibye yansabye uruhushya rwo kujya kwa muganga ngo navayo kararaza mu kazi gusa wa mugabo we rero ngo afite inkuru itari nziza ahera rwaje kare inkuru iteye busho ya madosiye mwasinyanaga na mukobwa jana buri mugoroba ashobora kuba agiye rwose kuko byari amazi nk'ibisusa ibyo si iraremereye dosiye iremereye ite Nyiramariza se yarabimenye ntabyo aramenya ariko mu minsi mike ashobora kubimenya abibwiwe nande se ko hari amadosiye yari ngewe na mukobwa jana tuyazi gusa buriya se mukobwa jana yaba akaburyo ku buryo ajya kwimenenda imbere ya Nyiramariza oya ariko bishobora kuzamenyekana biciye mu mugabo we kuko yatangiye kuvuga ngo ariyanda rwose ashobora kuba atariye niko Pascal yavuze niko yavuze ejo bundi yangishije inama ambwira ko ngo rwose umugore we yasamye kandi agasama badaheruka kugirana ibiganiro rero akavuga ko byanze bikunze yiyanda yahitiwe n'undi mugabo kandi ngo bashobora kuba barahuriye nyine ngo hano ku ishantiye mbese apfuye none akanya karashobotse pe iyi nkuru nigera kuri Nyiramariza zampamba ndi muzima rwose kumugeraho byo ni nk'ako kanya ubwo se urumva Pascal namara kubimenya azabiceceka wumvisha nkeka se yewe ntabwo agukeka pe ariko byanze bikunze nyine azakumenya none se nakomeza gutota mukobwa jana urumva atazagera aho ngaho nawe akabivuga urabizi busho ngiye kwihaniza mukobwa jana mubwire nti uko byamera kose ugomba kubika ibanga hanyuma se ubwo ngubwo umugabo namara kumenya ko umwana atari uwe urumva azamubaza se akamubwira nde wundi koko azamubwira nde
nyamara Pasika rushatse wakwitondera amagambo ufite kurinda ntwite kuko nutayagabanya nzaguhona. Ariko ntugahura unkanyisha ko nkubita nkaho nge nta maboko ngira. Uzankubite nanjye ngukubite. Reka ngere hano ku kabari nisomera agacupa ndumva ingwaga se nkwiye kwa muganga imbagamagara. Ugiye kunywesha iki se ko wavugaga ko nta mafaranga ufitera? Hari agahombe nasaguye kuri bwa bufaranga baduha abanyeshyari biti byimejeje. Umuntu yareba uko yigenza da. Jya ukomeza wigana abayita ibyimejeje nyine uzabishima ejo bundi nahagarara tugasigara dukanura nka mbega urubwa cyane ko rwose tutanayakoresha neza ngo byibura iyo nkunga izahagarare dushoboye kwigira. Ahubwo icyo nicyo gituma ngomba kuyanywera nkica ingwagase. Hari nubwo abayita ibyimeje nk'amafaranga se nabonye aza ntaza havuye ubundi nabwirwa n'iki gihe azagendera. Kandi yariyo mpamvu twakabaye tuyakoresha neza igihe tukiyafite. Reba nk'ubwo nk'icyo gihumbi urashaka ko tukinywera kandi mu rugo nta kintu gihari. Abana ntibafite iyo ndyo yuzuye nta n'agasabune gahari. Ntawe ngo kunywa inzoga koko mukobwaje. Uzi ko nose atamaze kukugira ikigoryi burundu Pasika. Mu nyumvire. Ubu twishwe n'inyota dufite amafaranga ngo nuko tudafite ibyo tugaburira abana ejo. None se mukobwa Jana, ubu uravuga ngo tujye kunywera icyo gihumbi koko hari ubwo uzaho uzakura ikindi ejo wenda? Sawa niba ubyanze taha ujye mu rugo uburera abana nge sindenga. Icyo gihumbi uranze ugiye kukinywera koko mukobwaje? Ntuzakurizaho n'injira urahabonye. Nubishaka uhansange nutabishaka utahe ujye kurera abana mu rugo. Ese burya ni wowe Reya? Ntabwo wari wamenye se Devo. Ntabwo umuntu yapfa kukumenya pe. Wikozeho rwose wabaye Reya mushyashya. Nyamara ni ibisanzwe. Oya ntabwo ari ibisanzwe wikozeho birenze ibikenewe. Ntawamenya ko uje kwa muganga rwose wagira ngo hari aho usohokeye. Ahubwo se kuje kwivuza bwije. Muzi ko buriya abaganga b'ijoro baba bari bakeya ugereranyije n'abakora amanywa. Rata ntagutera ubwoba n'abarayizamu barakwakira nta kibazo ugira. Gusa mwihangayika ntabwo nje kwivuza. Uje kujya utese ku kigo nderabuzima muri uyu mugoroba? Nje kureba Titireri. Titireri mufitanye gahunda se? Kuza kumureba ngo ampere ifite se bisaba kuba dufitanye gahunda. Ubwo se uramubona ra? Ese ko murebana mukamwenyura mwatoye mukavuga icyo mushaka kuvuga. Ngo ndamubona? Ndabuzwa n'iki se kumubona kandi ahari? Icyo twavuga mu buryo busanzwe bw'ikinyabupfura ntabwo umuntu yitora ngo ajye mu biro by'umuyobozi batahanye gahunda. Ni umuyobozi wanyu nyine mujye mumusaba iyo gahunda. Njyewe n'inshuti yanjye igihe cyose mushakiye namureba ntawe bisaba kwaka ikibari. Yegora. Ngaho cyenda urebe inshuti yawe ukwitambika umbwire. None se mwambwiye aho ari ko ahubwo nabonye mu biro bye ntawe urimo. Kandi wabibonye ko ntawe uhari nyine. Hanyuma sirasi imodoka ye mbona iparitse hariya. Cyangwa agashiya karabishe ko namwegukanya Nyesi umuvandimwe wanyu akanuye amaso. Ubwo se uri igiki kuko tugirira umushira? Ariko ubanza ari wireba ukibonamo zahabu umukobwa. Icyo nibonamo cyose kiramaze. Icyangombwa nuko kibatera ishyari. Kugeza ubwo mumpisha aho umukunzi wanjye ari. Uwo mukunzi wawe ntawe uhari muko. Sinzi impamvu utabizi ko yagiye mu mahugurwa. Ngo amahugurwa? Nibyo se koko ntawe uri Nyarurembo Devo? Niba wumva nkubeshye icara aho ngaho mutegereza aho azira muratahana. Yesu we. Ese ubu yankoze ibiki koko? Ayo mahugurwa sazayamaramo iminsi ngahe byibura shyaka. Inshuti yawe wituraho ko ushaka utabanje gusaba randevu nk'abandi se ntabwo uzabiri n'igihe izahamara. Reyaguye mu kantu arakora iki nyuma yo kumenya aya makuru atayabwiwe na Chris? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze abo mu gikino c'urunana imbere kubasezera nkundira ndabibutse ko sida ivuga ko gushika mu mwaka wa 2029 abandi bantu 600,000 bashobora kuzokwandura sida hamwe n'abandi 4 bazopfa bazize sida kubera kugabanuka kw'imfashanyo yaho itangwa na Amerika. Amakuru no musagarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Ibrahim Masud. Mwakoze kubana natwe na Gawano.